ide gore. Srce moje, kako si? Pa kada tebe vidim? Da se mimo iđemo tada, da odem malo prije tebe ili da ne budem sam. Kakva bi to šteta bila, kakva ozbiljna drama. Zamisli da se nismo sreli, nazlo je toga dana. Ono je da se i neko sasvim drugi, a ja ne bih ni znala što u životu gubim. Zato ne brini, pusti vjetrenjače, nek neko drugi tugu dohvati. Mi se ne bi bilo afera, ja te ne bi ni srela. Živio bi ko stranac na drugom kraju grada, nikad ne bi ni znali ono što znamo sada. Ono je da se desi neko sasvim drugi, ja ne bih ni znala što u životu gubim. Zato ne brini, pusti vjetrenjače, nek neko drugi tugu dohvati. Dragi moji sugrađanke i sugrađani, možemo se svi skupa gledati u Šlep show u 3. mjesecu Hrvatska radiotelevizija. Gledamo se u Šlep show. Mislim, gledamo se ovako i onako. Pusti vjetra